Hallelujah. Praise the Lord. Mansang mau. Kalangan kiyang kauno ang sumok sa jakachan mo itang raran mawisang Cedar Rapid ng Iowa. Kalangan kiyang kauno opportunity in posili usa masanen Koht kakela ka tepil patrong rongasang. Riyatel solang trikan kauno kachan masani yang kecil. Tepuk sarawi katiti yang kecil. Nani bro isa kratikutri isa klemau Thailander maliki a Thailand son kang kakela kapana amana manana Thai poson buek yan son kauno karantor memenuti orong masanen Koht men sarawi magatin iyas na chamor pang kakela kayang kang kachal tama melel ebisus riaume imen watek kupormak soja sarawin pompiri. Ibang watak nuwaya kasaya by Krais through faith. Kasaya mempleo ja katamangkin kecil kamu yongoy makalangan magchamor kila niya sa sabang giya cha poson kalanganen Koht ye pwoulahn Jesus Krais. Pwoulahn Jesus Krais pon lohpwuo I makalanganen Koht. Kalanganen Koht miyani chamoni Kalahngan ng Koht perta, kalangan ng Koht miya monga miya ni miya tipsaw, eso ja para kiyang kalangan makapulupulito po lohpwuo, puyi kalangan wo makamorala kamuyongoy. Kareda trinarmas chowewe ki magchay may ipsapaler kan, kalangan magchay papang kalangan me Jesus wiyayang kachay po lohpwuo. Okay? Emasani nan uyuya amen Ephesus riau emasani and you ye made alive you were dead in trespasses and sins in which you once walked according to the course of this world according to the prince of the power of air the spirit who now works in the sons of disobedience. Okay, kasampal ban wasan wata chakatamang keng child me kauno kamaur ke child ta kauno kiyang ke child maur gejalakan me mela te iputi ki tip chai goros iputi ki tip chai mongo chai mela pue ki tip apo masani Kajay pilmi bangkanaw dakan Prince of the power of hair akasaya Satan. Jay mimi bangkanaw dakte panlituan tepel. Akasaya. The spirit many a spirit nganen tepel who now works in the son of disobedience. Okay, nganen tepel aganda dog. Ren railakan me disobey. Again, disobey to a sapaik. Magareta kamuyongoy. Kajami me ban sapaik. Jawa saya ko parang goten cha sapaik. Pweging ngan sauto. Okay? Nganen Satan. Is me prince of the power of hair. Satan himself. Mekos ko saya. And the spirit who now work in the sons of disobedience. Koras makin sapaik yung God. Spirit, ngan, uya tatok, lalera. Cabang pongki yang puksaraw dama masa nanggot kos-kosaya. Pumaso cabang kan rongacha, panokan makusa ng puksaraw cha mall, that just chowe wikime, kaiteng chawi mauya momolo. Ngan mesapsapay kiyang, ngan mauya tata sapay kiyang Koht, magan moliki, patak melel kanang kopulupul. Gay kaiten kitramo. Ap makchasudra. Kiyang Koht tramor. Chapa memor ko morin sapaik. Morin uduk. Morin deep. Ika sampalen. Atay kumya patapatangki. Kolula. Wali akaw. Sopay sam deep. Puita ataban pitsang ngen saut. Okay? Ngen saut sudra kel. Pomui o boy. Sutra kel pomui. Okay, kalangan na naipod.
rapa gitar kia ner wata ni lokayan ponpe suipan wata kong child lokayan ponpe okay episode real maybe you young child episode real eu lele isak and mas soja moromail ni Kalahngan menya mas rantrayo asa majasay kipsapahal and the mas soja moromail ni Kalahngan puwegi amail sapain kan o tipamail kan okay kosa yayar kosampalapan komyong ay chan Trongka kauna cham maur puyen gatki yang gatangen sarawi puyen kitana le makapan tipatrakan o pukitan der sapaik okay just to got pain daja paik yang Koht tanane son sawaso yengen sarawi irachikriyawa masani niyan sawo kumail ken wowit ki al sweten sambawat meniyan so rantrayo ansa majasay kipsapalo Kedrakan wowit ke more al sweden more in sambawat kumail ken baik yang kaun manaman en nan wawa isme kaun manaman en nan wawa ya Jesus Krais ya Satan ya Lucifer me pisikan dito sang nan lang John lang me sapay ko ngata kauno me uyayang John lang tekan rin sapay yang ngata Koht o pisikan dito so kakaunsel nan wawa koto bon sampa okay apo masani yengen meken kamamakit o kakaun railakan meken wang Koht Israel kan Israel me poson yi Koht kan Israel me pongpong itikitikan ani kan in sampawat abs bilkak sansarawi absoda submit Sojo udan meleleng kiyang kauno aral mong yung po Koht makapagatan nan lang o sampa. Okay, Jesus Krais and we are kauno pa na aral more or apa memor kita more me wang Koht aga saya ngen kan kin kamamakit o kakaun irailakan makin sapay kiyang Koht. Okay, so mangko saya ngen kan yirmen matawa me o ngoy ma ay so charma puksaraw ka dete mengen sukchaban men atmit okay masojay poson ya kay ta sojay poson mail calling ngor akatat nanakselia sakawa wasa ko siya ngen akan ngen ako siya yengen maging kama kito kakaun railakan magunuwang Koht okay ngen imakarada Arama saman masodra submitang Koht more masodra kiyang Koht and count down more angen saud mimere. Arjashaban bil mohal dahi yar dagan ngen saud kuma ngen sarawya ngen saud melel kachawata ke resansal meman mesocha mamor ki more makaparanong Koht chabang saya more kaparanong Koht changgolula chabang so bay samdi Jaba moitan Jesus ngayon sarawi mengung kosay kayak nganen jebel ba nindayang katra jaba nasoki menganen jebel mi mereta kay buidu one jebel jaban men kailok one jebel jaban men perab jaban men lamay sili one jebel ngayon saud akan buya kakaun more na wang Koht okay Kitail koros pil yang tuweta Israel maso na natail more. Ngoy yasa taulul po ikilang la ikin sumawan nani ikin ngayon saot mi mere yasa. Okay? Ansa mi muitan Jesus Christ ay more yasa wak pasangi po yasa yer lamang kauno. Yasa yer inangi wat puksarawi. Yes, ayer what the go we pokita moitan Jesus Christ ay more. Amaran to your mommy so jo ange Jesus amambata pan mall pokita
ngen saut me ban mi lale we ka kaunio we yaseli asen muting okay amasani gichal koros biliang tuwe Israel maso okay aramas koros tuwe panot koros ya ti botoro sangkot ngen saut we ka kaun karadak chanana porotore chanana porotong kot kiata mor amasani Nia child kin wo wait ki inang en palwara child kan okin kapayatatra mekot me palwara child kan te pena child lamalam pan kin instant ki okay cha memor ki instant nei ngai me kaun ngai me kaun okay mor na klapalap mor en pon mas o mor en kangodi lengar just we ki chalama me iai mor ma aso chepel kakaon moro okay, kareta ke child pilkin udan yang chon sampa koros. Mi pan yang en Koht. Okay? Ke child kin mi pan yang en Koht. Kareta ke child anane. Ke child anane so beidong ke kauna child more pokot der mol ba child. Okay? Ta Koht sa mo mol ba child boy. Child depan, pag child depan. Ekasaledor sapol malimbago katkido Jesus poyan ka. So se child poson Jesus kiyang ya child more ngen sarau katlong paki yesang ngen sauto. Atama kauno panuwong kung child. Aki so se child rak testament drog. Karata mema suta drog Jesus Krais nan son silu isa kwalu amor pakatay katar mong kauno. Ambor kauno yeling lengar ba. Tu yen sense wet ba. Just chokaparan. Okay? Pueki chapapun sosa. Tatokan pon lohpwuo. Amen? Rachik pa yo amasani. Ap sabal mangkot Kalahngan menen and loud. Si bang prongko saya ya sabal mangkot Kalahngan. Okay, keninda. Tia, move. Okay, keninda. Dame, mailindinda ke Kalahngan. Mele mai chukila ma Koht Kalahngan on child, mai ko sanan mo motso mak, mai ko layang alamak, mai kilangan ta Kalahngan. Kaite chestron din ta Kalahngan in tipso. Tsaka so ya Kalahngan lo kayang wayon ta Krais. Kalahngan pueki kechat tipan. Akat kito Jesus so tsaka so ya Kalahngan in pueki Jesus. Okay, Kalahngan in pueki bon lohpwuo. So masani Ab sabol mang Koht Kalahngan menen en loud. O sabol mang limbak menen en taila. Melel retail. Etay. Kauno so choko so yacha me pa kong taila. Ekasale yang taila la na tail morla. Ekasale yang taila la na tail pitsang. Ngen saut en we ka kaun ke tail. Okay, masani. Sabol ma limbak menen en taila melel retail. Kareta. Nia child meklar tipa child kan. Katin kuporota ke child en yang Krais yasata. So chaban mela. Chaban mela sa nanti. Monata mela. Nampalwara chaka. Okay, po kaunon tatongkang kitra. Chanana mela. Solar instenay. Komu me kaunay mor. Kichanana mela. Tatokan namun chichi anana mela. Po kauno kawalar. Okay. So masani. Pueki a child miniminiang ratigatuk wano. Pueki a child miniminiang Christ Jesus. Koht katin kamor ke child lar. Sansalama. Kita kosanya pan an kamor sodruk te puralang kauno. Ta miniminiang Christ Jesus. Nita. Kaitak nukosoi. Ta nukoi sarawi. Ap nemor. Nemor nipsapal. Amen. Nemorin ipsapal o kotong Koht. Hallelujah. Okay, so masani pueki a child minimini yang Christ Jesus. Koht katin kamor ke child lar. Puki child en yang Christ Jesus kakaon nan lang. Okay? Kakaon nan lang sa ko sayang kapan nan wasan matawatan ira tigituk riyaw ako sa saya tuan
kaun nan wawa. Amet cha yang kaun nan lang. Okay? Karapan cha kapagpagta. Karapan kauna kapang gachata chan tuwe trai. Pagchalanggak tokpana ni limpak ni fellowship ni yeupana. Ariara mas popular. Akauna kito Jesus Christ kitara mini an Jesus Christ kitara purodongi yer. Okay, cha purodongi esan salama wa masani irachukuwana wa puegia chal mini an Christ. Jesus Koht kachang kamor kichailar. Pugachailen young Jesus kakaun nan lang. Answer what? Okay, answer what? Niposon chabang kapakap nganachaga kak minan lang po yung mabuksaro masani. Ban example ki seraben man may kapakap ki. Okay, ay panay. Ngayon sa ot mimire. Mimiselipon pe. Ngoy miminan Cincinnati. Apni ay kapakapo indam main Koht limamuyen sotra to. Ko way ko mangis maintinda. Ko murong yawasa mimiyan ng clockwork na narairwat. Ko way, to ka diwi ng kapetekan usatasang. Okay, so by faith, niposon. Okay, kapakapi picture Koht. Pwede buksaraw ka titiyang chala ka tuwa sa koros. Amangi me koros sa kakao me koros. So niposon chastaban biya paktor chabilban release at poson. Okay, main Koht tawag diwi ng kapeten usatasan toga usatasan. Tatawagan ngayon sautan. Murisang akol amaular. Okay? Imendagi kitayang kakao nan lang menia nan lang nan wawa. So jami bombe physically. But by spirit ni boson chabana sama nan lang wiwog nan wawa. Nan lang wat ki wasame lila sang wasame chamimia. Ira jigi su ekatin uyatamet. Bueng katin ka dede yang di koros. Me bang kodo. Wan sapolima Kalahngan lapalap ni limpak. Me katin kasaleyang kitail sang ren Jesus Krais. Po Kalahngan en Koht. Me kamor kumaila ni poson. Kay dek me kot me sang ren mail. Okay? Tuwe tra mail uyuyakan. Pwe pain sapolima kupor Kalahngan. Okay, lo kayang wayonda. For by Krais you have been saved. Okay? Sang ni Kalahngan no kamara la kamu ongoy o kasaya poson acha poson Kalahngan no megacha maur kila enda kaitek megot makmail pen buyahanta imekaratak maschaka pon masoki gechachaka pon maso o ikaiten mamal ikamorio late Chesto, chami miselina antip, kauno kataroto sapol Kalahngan, niya chaposon la tatokin Jesus pon lohpwuo, Kalahngan o kamor kitala. Karita chachuka pon masogi, lama magitachakacheda megot. Ija machawiyak poson, ija machawiyak kamelele. Emasani, rachikichuk tuwao. Karita sutra mekak suwai ke megot. Koht, mekatin uyay kitrail ta. Ekatin kapakata kitrail. Ponia trail mini ang Krais. Kitrailin kin uya mamao. Yaka salaban na cha mini ang Krais. Chakin uya mamao. Mimang kakilakaking kitrail. Awak pasang. Mauriyaw ma. May ben sa mini ang Krais ayap song-songon wiyang mamao po ngoy sa ulang. Ang alawi wiya ko mao apos siya maor kachala. Ama kichaban mini ang ma Krais niya cha kaproyong niya cha maor. Agachap wiya mao. Ko saya sansal. Agaching kapung kachay, agaching kapukata kachayl. Po niya chayl mini ang Krais. Kachaylan wiya mamao. Kita puegi ata mini ang Krais. Chau yalar sarian ko chayip sapal. Ay me panalo ata chau yang mao. Okay, amak chaban socha mini ang Krais. Kita wiya mao po. Ngoy sa ulang. Wiya mao po. Ay wiya ka pang kamoryo ala esapong. Ako sa yayar
So dra meko chakachetanan. Salvation what? Koht kataroto Kalahngan through Jesus. Kitaw data poson. Aktra alalda. Pwede kcha poson tatokan Jesus. Anda. Kay dek megot makmail uyata. Makaratak mais chukak suwaiki. Okay? Rajugituk walu. Irajugituk tuwaw. Rajugituk isa Koht. Makatin uyay child da. Akatin kapagata ka child. Paniya child minimini ang Krais. Ka child ang kun uyamaw. Ye met me. Akatin kupura kiyang ka child sang ninjapyo. Okay, so you kupurang Koht child ni wangi. Ka child ang uyamaw. Apoy kaya child popula. Akapray ka child to. So, niya child prodor minimini ang Krais. Tama kauno kasakasa nga child more uyamaw. Memor ka more makaparanongi. Once again, men kakela kayong ka child, kahit yung korespang kolanan lang. Irailakan mo kolula, irailakan mo sopa isang deep, irailakan mo muitang, uyamaw, and rula rail more. Magtsaban spupun sa Koht, angin saud. Okay? Tawatakatar. Pambiliwatak po yung sansal. Ye ngen, maging kamakamakit o kakaon, irailakan maging uwang Koht. Okay? Kamka, masaniya iso kan uwang Koht, kamelele Koht. Uwang Koht wat kisapay kiyang sapol mamasan. Mamasan iter prap chaw ye prap. Te pong itikitikanani chaw ye pong itikitikanani. Der winani abe chaw ye winani. Der kamal. Jaw ye kamal nanak. Sakasakaw pepon sa Koht. Okay? Morin deep mo kan. Deep papasan ito. Ngoy ay po to night sinseryo. Niya selok to sa kusan sinsinati ko to may sana. On the way sa udigich kamal. Hotel mesa pwediyo. Git mongon man sang. Seryo ka lang popodyo malan kapakap. Seryo rasaw lang. Kit pero yung mo chama seryo ka lang la kay raw ye. Sumusuma kuya kakamayad. Uy, ilamamira. Ilamamira saw lang. So dami da ako mo po. Turang ka child. Child lama magchay punglar pagchay ko la sarawi. Child lama magchay punglar pagchay. Kamelele Jesus. Ap chaban maorke. Chaban maorke. Okay? Arjas ka pen maorke. Ininangan pagyang ininangan maorke yaku parang Koht. Lau chamay dan Jesus Christ at chamora chamongyong. Ang Kalahngan kiyang kauno. Sabolema limbak. Sabolema limbak lang wasame iraj kutukwano me ko saya. Kajayangi Krais kakaon na lang. Magjayangi Krais kakaon na lang. Ikakila kay chelranet kumailkan marong table pan rong mur. Chabang niya song kapakap. Gijagay ko do live minutes tapape. Kakila ka o yaramasakan men rong masa ng Koht. Ap mong kauno nerer. Chabang niya song kapakap. Pachay watakatar. Magjayangi na lang kakaon okay. Amay sucho paten kapakap. Jamoy dong ngayon sa otraka. And chang sili na nachapanay. And chang sili na nachawe na nachakoy na nachakoy. Na sampawat. Pucha kakaon mal. Chadi ki kakaon. Ap chasuya chapukon so lang. Kaon na pang kaparengi. Tama kaon na kaparengi. Chan mor ke mor po ko saya ni irajutukesa ko. Iwudan makauno ikarabaw makauno kapanggang kachalda. Chan mamor na sapol Kalahngan o mamor ki mau. Takot mau. Makaparanong ka Koht. Or magchay bilatar mamor ki kuparang Koht. Amia chay assignment. A chay assignment to lo kayang wayon da intercession.
intercession do it a kapakaben bonasa. Kaidanian go to oh my God. So was a baba can rai mongo oh my kachak kapakap ngayon sarawi. Kamorong wasakoros. Pulpo na imong takom kupurki yan kapakapki. Mo may sa tebang kapakap. Kuda sa kauta kongkot. Worship kauno ngayon sarabang pul. Okay? Ngayon sarachasya na no purur seli. Malaylay mo ngayon sarawi pagchapakirin sa usay chakapakap. 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 Chakapakap kila. Awa. Mapilkilip te pilkrup. Kagak po kuwong ngayon sarawi. Yan sa mga ngayon sarawi lidom kapakap. Kagakuya kapakap kuwi kan magasay kola. Area ma, buksaraw ka kadete yang gacha magacha yang nan lang kakaon. Chayan chon lang kang kakaon nan nan wawa. Kajak travel, chakak sailak, nan na chakapaka. Okay, sailak pom pukiya chaka, ap ngayon saraw ban sa yang chakapaka. Kapakap me ban doke, kuprong kot. Kapakap me ban doke nan lang o kamakit wato shift. Wato wukila wato kamakit. Pun sampawat. Kaya tagiyan, wawe ka trayanan. Ima to kapakap. Okay? Ansa magkita, pakong ko, troko parang ko, atanan kan panggola mur. Chabang kapakap sanan, matuwano silisak silu. Rapak mas wingkot. O dami ko porperengi. Okay? So niyan sa magkita, uya kapakapin intercession, kapakapin bonasa. Just to away kong water Thailand. But nang kapakap nan maduano silisak siluo ko saya. Sige first the kingdom of God. Rapak mas wing God. And his righteousness. Tame ka chung kuburki. So iban main God takom kuburki ang nasamparan mo. Nanela. Niya chakanito kreng God me God nanela. Eban masan. Egan masan. Jardawi, Manchester speaking in tongues. Speaking in tongues pang ngayon sarawin edifying ngayon sarawin. Roma walo isa kwano. Isa kwano. Ngayon sarawin edify doon sa kakela ka. Convict doon sa kamakitong. Okay? Jakan prompted doon sa kakonta. Okay, kapag sa tabi may tornan mga aliyad. Kapakap, ngayon sa raw may sosay siya. Pachang kapakap. Melel kapakap ang pona sa puweki. Maso, apo na sa atrayo may chepa na sa. Chepa mo yung lulgurido ra chailanan. Kaya machapo na sa kikaw na chay kapakap. Email lit, ngane. Puweki siya, wata katara masani. Chay yangi, we seated with Krais in heavenly places. Okay? Chay yangi Krais momod. Inan to child mo. Karada koras me ipsapal. Laudin na cha ministry church. Sucho ko ito kalok. Spend time kapakap. Mako full time. Iramen matawa me missionora me. Kaya't ki. Komo chun tatokong kot. Omo biluya kapakap. Nerer misocha me kilang. Kauno uyo tatongki. Kauno bang kasaleta. Nilimokan. Pagkamu ye lolo, amu ye lolo work itala. Mokitin way, mokitin achay kainak. Work itala. Achay kapakapakan, powerful masani yan matuwin no. Niya chay king kapakap rigidi. Okay? Rigidi. Damin din dagi. Agi uye encourage rail kan me uye rong. Kay teka chay patak mata mission. Kachayl koros. Kauno uya yung kachayl. Nan. Kodial, kaita kodial. Yay. Revelation. Lima wano wasawa ko sa iya. Count Jesus. Udang gengchalda sabulma untra. He present us to his Father. Kamakali gechalda I present wata kasalayang samaw gechal. Oy kasaya magechal nan marki. Ako saya magechal samoro. Kecil samoro unto God. Karena cakap ni kapakap alesang, ni kapakap watong. Okay?
So Kalahngan Koht. An gikaping koras may sapal solar. Mimi bang kano dokin deep solar mimi ban. Lutun ngen saud. Tawiyasarian Koht. Achamor bang wiya mamao. Bukchamin minong Jesus Christ. Amen. Kakela kay komoran wat. Masoja makombang kalokong. Mimi bang motong kauno. Uya kapagap. Wat sabol mamasan. Wani ya chakapagap. Yeremen. Pok idur tak chanane. Kauno mangir. Ako masani. Rapake mas wengod. Usongkan mego por perangki karda. Kapagap ki ita kreta ako porki. Okay? Nana chakapagan. Masani ya song tree kan ye insan tail ko. Song tree kan ye ya tailanan ko. Ime bangot kito. And the song tree kan apan added abangot kito. Amen. Kalahngan Koht. Yesa me masanan Koht. Tamin tindakas chokap. Charonger. Chawatakatar. Mengkakilakaking yung atel action. Nan same serial riesa kuno. Magadawiya. An gabos na yang yasa takan dindani yang asa. Akjap sa take time wiya kapakap. Asa wat kuwiya. Okay, boson wat kiyang wiya lala. Krais sol kapakap wat kotkin. Kiyang getail koteng ban. Atay bosonan kokowi. Magja spend time ongi. Amen. Karata ranwat niyot enjoy presence of God. Enjoy cordial cup. Magusang rengkot. Arena tayo memoran kisang natutut me. Arena memor. God is not finished with me yet. Arena tayo memor ko sutraban. Ligit maliye kichala tebil. Sutrabangat kiyang kacham megot makawa bangat kido. Bangat kido. Arena tayo bebansa sa kukotar chamor bandosang. At chaban bonus agi chamoro. Job mau silly na songkan mechay go wilale. Life is fun. Life is meaningful. Okay? Tuwa jamor. Chay wat kitar na puksarawi. Kapalakan magabilil coach mo itong. Pagchang gayarta. Pagchani rong. Liman coach lale. Amen? Well, Kalahngan kauno. Kapayan kauno. Ngachin. Mimi po chay koros ni marang counties.